amakuru yawe umusore? Amakuru ni meza cyane. Uyu munsi urabona gute? Uyu munsi ni mwiza cyane, umeze neza cyane. Ubu uraganira na Tunezerwe Show. Hari ibibazo abantu bakunda kubaza cyane baba bashaka kumenya no gusobanukirwa cyane ku bintu bijyanye n'ubumenyi bw'isi. Hari ibibazo bitatu nshaka kubaza, urabitubwiraho ko wowe ubyumva ubizi. Ikibazo cya mbere kiragira kiti niwe mugezi munini ku isi, umugezi utwara n'amazi menshi? Ni Nyabarongo. Umugezi munini wowe urawuzi ko ari Nyabarongo. Hanyuma ikibazo cya kabiri, ubu ngubu muri uku kwezi kwa 12 2025 ni ikihe gihugu gituwe n'abaturage benshi ku isi? Ethiopia. Aha, ubwo icyo gihugu nawe nicyo ubashe kuvuga. Ikibazo cya nyuma tugira ngo tukubaze, ubu ngubu turi gusoza umwaka, turitegura iminsi mikuru ibiri. Muri iyo minsi mikuru harimo Noheli n'Ubunani. Nohe mu munsi mukuru muri iyo minsi ibiri usoza umwaka? N'Ubunani. Okay, murakoze cyane kubana natwe muri ibi biganiro. Kugira umwaka mushya muhire na Noheli nziza, kandi ukomeze kugira igicamunsi cyiza. Nabo murakoze. Ego mota. Turahuye uri mu kazi ahangaha. Uraganira na Tunezerwe Show. Hari ibibazo bitatu byonyine twashaka kubaza biri mu buzima busanzwe, ababazi ku isi, abafite amatsiko yo kumenya. Ikibazo cya mbere tukubaza, umugezi munini ku isi witwa ngwiki? Umugezi munini ni Nile. Umugezi munini wowe utubwiye ko ari Nile. Ikibazo cya kabiri twashaka kubaza, igihugu gituwe cyane ku isi. Ubu ngubu turi mu kwezi kwa 12 mu mwaka wa 2025. Igihugu gituwe cyane ku isi ni iki kuri uyu munsi? Igihugu gituwe cyane ku isi ni Ubushinwa. Okay, ubwo igihugu gituwe cyane we uratekereza ko ari Ubushinwa. Hanyuma turareba n'iki kibazo cya gatatu ari nacyo cya nyuma. Turimo kwitegura iminsi ibiri mikuru, harimo Noheli n'Ubunani. Iyo minsi ibiri mikuru, niwe munsi mukuru usoza umwaka? Umunsi mukuru usoza umwaka ari Noheli cyangwa Bonane, niwe munsi mukuru usoza umwaka? Ni Bonane. Murakoze cyane motari ubwo kubana natwe muri iki kiganiro. Mukomeze kugira umunsi mwiza n'akazi keza, kandi muzagere Noheli nziza mu mwaka mushya muhire. Murakoze. Mwiriwe musore. Mwiriwe neza. Amakuru turashima Imana. Uyu munsi urabona gute? Umunsi bwakeye neza, ni izuba, fresh. Imana ishimwe cyane. Uraganira na Tunezerwe Show. Hari ibibazo abantu babibaza cyane, bashaka gusobanukirwa cyangwa kumenya. Twashaka kubazamo ibibazo bitatu gusa. Ikibazo cya mbere kiragira kiti, yego, nuhe mugezi munini ku isi? Umugezi munini ku isi havuyemo ikiyaga cyangwa umugezi uriya utandukanye n'ikiyaga, utandukanye n'inyanja. Ni umugezi utemba, amazi atemba. Yego, uko wavuga uruzi. Umugezi munini ku isi njyewe numva ari nka Lake Kivu. Lake urumva ni Lake nyine, ni ikiyaga. Naonzi. Okay, ntacyo. Ikibazo cya kabiri twakubaza, uyu munsi turi mu kwezi kwa 12 2025. Ni ikihe gihugu gituwe cyane ku isi? Igihugu gituwe cyane ku isi mu makuru numva ari Ubushinwa, China. Yego. Noneho ikibazo cya gatatu nakubaza, turimo kwitegura iminsi mikuru ibiri, Noheli na Bonane. Muri iyo minsi mikuru nuwe munsi mukuru usoza umwaka? Umunsi mukuru usoza umwaka ni Bonane. Urakoze cyane musore kuganira na Tunezerwe Show. Kandi urakoze cyane ku bisubizo uduhaye. Ugire umunsi mwiza, kandi twifuje kuzagira Noheli nziza n'umwaka mushya muhire wa 2026. Sawa, murakoze nawe. Yes, musaza neza mutesi. Ndabona mukeye muri mu kazi. Hari n'umucyo. Ngezera ko nta mafaranga arimo kuboneka. Amafaranga arimo kuboneka. Uraganira na Tunezerwe Show.
ni ibibazo bitatu gusa tukubaza kugira ngo tubisangize abakunzi ba Tunezerwe Show. Ikibazo cya mbere kiragira kiti ni uwuhe mugezi munini ku isi? Umugezi munini ku isi. Umugezi munini ku isi ni Tanganyika. Lake Tanganyika. Hanyuma ikibazo cya kabiri tukubaza, uyu munsi turi mu kwezi kwa 12, 2025. Ikihe gihugu gituwe cyane ku isi? Igihugu gituwe cyane ku isi ubu ni Ubushinwa. Ubushinwa. Yego, urakoze. Ikibazo cya gatatu tukubaza nacyo ni ikibazo cyoroshye cyane. Ubu turitegura iminsi mikuru ibiri, Noheli na Bonane. Muri iyo minsi mikuru ibiri n'uwo munsi mukuru usoza umwaka? Usoza umwaka ni Bonane. Bonane. Ni Noheli. Warusanze ni Noheli. Okay. Urakoze cyane ku bisubizo byiza uduhaye no kuba wabasha kuganira na Tunezerwe Show. Tukwifurije kugira Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Namwe murakoze cyane, uzagira umwaka mushya muhire na Noheli nziza. Asante sana. Asante. Neza. Tusanze aha ngaha turaruhukamo gatoya. Muri kigero cyo gusoza umwaka tujya tuganira n'abantu batandukanye, ibiganiro tukabisangiza abakunzi ba Tunezerwe Show. Rero muri aka kanya ni ibibazo bitatu gusa nashaka kubabaza kugira ngo ubumenyi buvuyemo muduhaye tubisangize n'abandi. Yego, nta kibazo. Ikibazo cya mbere kiragira kiti ni uwuhe mugezi munini ku isi? Umugezi munini ku isi? Yego. Ntabwo yarimo kuza. Ubwo nta kibazo, reka tukubaze ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri kiragira kiti ubu turi mu kwezi kwa 12, 2025. Iki gihugu gituwe cyane ku isi? Igihugu gituwe cyane ku isi ni Ubushinwa. Yego, urakoze gusubiza. Turareba ikibazo cya nyuma aricyo cya gatatu. Cyo kiragira kiti turimo gusoza umwaka, turasatira iminsi mikuru ibiri. Muri iyo minsi mikuru ibiri harimo Noheli n'Ubunani. Ni uwuhe munsi mukuru usoza umwaka muri iyo minsi? Umunsi mukuru usoza umwaka ni Ubunani. Urakoze gusubiza no kudusangiza kuri ibi bibazo twibazaga, tukabisangiza abakunzi ba Tunezerwe Show. Twifuje kuzajyana Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Yego, urakoze. Urakoze cyane. Iriwe neza musore? Niriwe neza. Amakuru yanyu? Tubasanze aha ngaha murafata ikiruhuko gatoya. Hanyuma twebwe ni Tunezerwe Show murimo kuganira. Tukaba turimo tubaza abantu batandukanye ibibazo bitandukanye aha ngaha, wenda nawe wadufasha kudusobanurira. Yego, nta kibazo. Ni ibibazo bitatu gusa tukubaza. Ikibazo cya mbere kiragira kiti ni uwuhe mugezi munini ku isi? Lake Victoria. Lake Victoria. Turakomeza ku kibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri ubu turi mu kwezi kwa 12, 2025. Ni ikihe gihugu gituwe cyane ku isi? Igihugu gituwe cyane ku isi ni Ubushinwa. Ubushinwa. Urakoze cyane. Turajya ku kibazo cya nyuma cya gatatu. Icyo kibazo cyo kirabaza kiti muri uyu mwaka turi gusoza, turitegura iminsi mikuru ibiri ikomeye. Iyo minsi mikuru ni Noheli na Bonane. Muri iyo minsi mikuru ni uwuhe munsi mukuru usoza umwaka? Ubunani. Urakoze cyane ku bisubizo uduhaye, turabisangiza abakunzi ba Tunezerwe Show. Tukwifurije kugira Noheli nziza n'umwaka mushya muhire, kandi niyo umunsi umaze kugira icyamunsi cyiza. Murakoze cyane. Mwiriwe. Mwiriwe neza. Amakuru umusore? Amakuru ni meza. Wari urimo utembera muri uyu mujyi, wenda unaruhukamo gakeya. Nawe utwe uraganira na Tunezerwe Show. Tuba turimo gukorana ibiganiro n'abantu batandukanye, tubabaza n'ibibazo abantu benshi bakunze kwibaza.
ubwo nawe wadufasha gusobanukirwa bimwe muri ibyo. Ikibazo kimwe cya mbere tukubaza, ni uwuhe mugezi munini ku isi? Umugezi munini ku isi, umugezi wa Nili. Wenda ubwo icyo nicyo dusangije, hanyuma turajya ku kibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri cyo kiragira kiti: muri uku kwezi kwa 12, 2025, ni ikihe gihugu gituwe cyane ku isi? Igihugu gituwe cyane ku isi, Ubuhinde. Urakoze ku gisubizo duhaye. Turakomeza nanone tugiye ku gisubizo cya gatatu, ari nacyo cyane. Ikibazo cya gatatu kiravuga kiti: turasoza umwaka dusatira iminsi mikuru 2 ikomeye. Muri iyo minsi mikuru harimo Noheli na Bonane. Ni uwuhe munsi mukuru muri iyo gusoza umwaka? Bonane. Urakoze musore kudusubiza ku bibazo twakubajije bitatu. Ubwo natwe turabisangiza abakunzi ba Tunezerwe Show. Ubwo tukwifurije umwaka mushya muhire na Noheli nziza, kandi ukomeza kugira igicamunsi cyiza. Namwe murakoze.